yamo kwa baby mra Adom TV Badwam dwumadie no eso titiro ne wo a afei na wo de wafidie no ato ha no ya chia mo akwa ba na ye 4th December ye de Awurade ase asase ene awie Nyankopon no ne wampa to no ode asase no na dawo ma Awurade asro fa ye ntwa na fe nhye afufufuru mu ye da se pa stations ne doso na so ode why ne sabri bia na Adom TV e na wo de beto aseda ye ode a koso a share live on Facebook /Adom TV Extra and ako YouTube ya Adom TV 2 baby asabre na o Russia kwa adwumam timi ya mienu we di obetimi anya live e wo ho ahwe ye da se ye bebie phone lines no now so watumi de wadwenkyere no aba me no ra asante da akon na wa ha o manhene ene wo ha no pay me nchia mo akwa aba oi CBG bank me joso eburu joso ba papa bi ede enye enyini ninti so na pa me sure consistency is key dan wo ho ana wa nhwe ni makofo ebiri ba ko no wa say ja to 91 years consistency is key inti every 5 minutes every day bia no o do sorry a kitin sa enye ampadu die minim so no o ko Germany na onanti because Ghana dey odidi cham no wada adopa be wa fa ayi e Ghana say kosua no de margin sade ya wono de a planter margin so as afem so at as anopa adwane odi no de tea bread mo amonim tea bread anti bi no o de awon say tam be tea ya wono awon de asi kira wona ni nyina so Jessica ne kofa ba ehun su as o te fa ko sa onya hwe ka hunfi de bia mo de o manhene usu onya na de ko check up mo cholesterol so bibre wa ha afi ehun adi kasa munti buka ze kase na jeze ni ba no on tiapo. Never judge a book by its cover. So I say, unya memang akasifoni bi na say uni omu kura na bo zampa. Ampa. Uni patia okoka krebo. Debi Jessica tie. Why o say dia twon so na free oyam no. Otine nensa ne bremu. Urade jagopo. Osmo say you know we are baby. Shoe no. Na to me. O ma o te. Anti ya no say na just. Na de kwa na de shoe ma. Na ka hina. Anya mampa bi na me padi. Na wo Ghana for ni o jare chada de me believe na na bro so. Anya akonya bi na padi o. Na Ghana for me mindy. Na chada wa metra go so. O mind e be no asewo. Tiemfa numbers na to ho. Fatu on e kura ni 0302211701 703 Frey wa ho boa ofutuo ne nyina ye na ye ho so 3 days ye kwa akoto aba obi ankonkoto na ba nti won so Frey 0302211701 703 oba straight unhu na sare be benya afoforo nso aka ho. Mankind abaso mankind anopay yamuache mu akwaba from Elembele. Mankind Tommy mankind yemfa Jerry anopay yamuache mu akwaba ya enia fiamankwa oni Oma hine ma fomu te say. Oh nyame adom ene so de ache yenkwa ya nto. Ede nyame ase, ede nyame ase. Adom ma yenti we. De America nyina ne se aba se edu anisa. Enti ne ka nyina ne se obi amomodi ana onkoto aba no. Na ye nyina ye mfa so dwenti na o man ni mu. Na nyame boa na on the 7th no ye wie so na obi eni ho a oba wo se me bibi. Obi aba wo se me ba mahama se me ba me be o man ni ye. Agofo adon se mba mbeyo ba omiya se mbeyo man ye obi aso beyo man ye nti so obi a beyo man ye dia game boa na de obenya no momiya fan 5 on tanachi na bibia ye kama ya da se ofofro nso so me dofo no peye mo ache mo akwa aba 2 pm oh me ne aba na mfa ache mo ho ye de Nyankopon adom ye ho ye pa oh kwabna sante one afia Nyankopon won hira mo pa wate amen na Dr. Amufa dankwa mesere se o anopai o mama wallet ni munyama na ma Dr. Chum eso ento mo salary mu e wo Yesu din mu asa na makama ase because mo konkope e ma o my Ghana ya da se ni aba ya besere aka almost 3 days na ye kwa akoto aba de bia na 2 pm aya me ka se e ya ye hia asomdwie e wo ye my Ghana mu ha
asomdwe ni ade ya hia yo because MPP NDC CPP yina ye nipa baako na ya kire se yen hwe ya setenam ne yen to ababa me nua amafo bebrebe so omo to aba ye be kire omo ye nyina yenko to aba na asomdwem na wo twedi ampo nyankopon totorobo so kwa me pese ya dom tia se ne de aba no ebe ya asomdwe anto se pa mankan da ba anopa ye mo ache be me na Yo, so if you man na me can say one of my my wife and a power. Yeah, that's it, papa. Imagine everything come over to the war. That's am person can say me chia former chairman attitude no me chia papa flat the play. Any you request bonzo. That's am person can say o church koto aba. So what to aba the tia ba me and what to tia free senior high school. Because ya no so mo betwa mo say for one into mesre edu aboa ema so ye niam awo fom no ye ntwantene anase ye nhye no se wo hye MPP na wa hye free senior school na wa hye Ghana dache ye da se pa na na je wa ho no so na na no peye mo ache mo akwaba me je osimi mi aba me je se mo ho ye o nyame adom me da nyame ase na me chia income MP e chia ma pe wani ye GDC obo mojuma yi and then ye sit no ever san aba MPP seat nyamon ka wo ho na me shega na for inquiry say omukoto bo na ma yewura ba omia say wono na education betimi abo ban amaye na Ghana fo yanju Ghana ho ban se be yesum je betena da mindbe party binti enkoye basa wai nyame ka bo nya ba wai amen yeda se evangelist wo so evangelist anope ye mo ache mo akwaba me mo so ame tema ko ni ohen na pamain e ba bi shira me bi ne ma pam ye bo Ghana amen ne atuto ka ka na pe ni se everybody say koto ama na ni na pepe asumbi o pepe kanete en ko pa ba so se bia ma ne mi stress Ghana fo no bia o so nto o pam cho koto aba e ma o da chi she pre-citizens agenda 111 any to e ko so man Ghana ye tram e me di me na se ba da ko mo tsena en se no me ka ye chiri ma lamentation chapter 5 ko se jan ma e bona wi na ye di twa so bugo itu bugo so ka ya pa mo chopa pina koto aba tuma pi na ngoli any puntu e to aso e ga di chira amen adom ya da se papa kwame ye boa wo so kwame no peye mo ache mo akwaba mama chinso sto mo na ye fa no pe me frefi ekeka ya da se ano pa we ge me fukram de ma do fo ni anya no mfe abatu anya ntokwa obia nya potre eye de ye no stand ye ko ye be mu di oye ye nyina ye fa kuma pa enta ipo we ni na msachi ya onabo ayi madu afripan kasa ni so no ana fi o sa kwa mai yes ya da se pa akisimi e wo so akisimi anope ye chia wo mu akwaba ya ditafia ma jeso ya da se yentio ditafia ma me mo ne kwa braj ma so ambo me mo baba so na mesre nyame adoma Saturday obi ampie na omonkoto omaban kankan NDC fo etan se menka se wonto wanto bi beto ama candidate na delegate no walusu nti mesre se wetin of omonkoto ma brata da mo abrefo number 2 na monto presidential no so ma John Dramani Mahama on na oba be boy ya ma na oban on no be card no e dey fru amaye akisimi ni makraw yeah that's it pa obi anyama dia so the Ghanaian Times and some papers be abana e be we up one say also December 7 polls election security task force talks tough declares zero tolerance for machoism and uniform state non-state security personnel on election day. Economy remains on strong positive trajectory, Finance Minister Naka say. EC clears journalists with accreditation to assess constituency regional coalition centers. The Inquisitor say. Dealing with vote buying, OSP in action, Lydia Lassan under investigation, good move. Diploma trainee nurses, midwives to be degree holders. Era Napo, Dr. Majupuku Prempe, and also Akasei. Oh, sad one. Former CDS Buffalo soldier has died. Mwa mususano semunima papa bia babe kwa magana ejinema magana asra ejuma na soldier pen mu pen ye freno Lieutenant General Arnold Kweno. Se idine se rengi wabatu odnabra bo abeto magana pao. Nti Ghana misre mo me enkai no yen hire ni munyam wo free me radio freno. The Meridian say Ghanaians have short memories. Keep lying to them. Leaked Mahama tape sparks controversy. That tape ya mukaka wazani. Menka but
We have few days. And then maybe I be here asoma de bi adameka. And the Uboni Central Fund, we contribute to Ghana being positive or negative. You're careful. Mretia wana akano. Central Fund de Ubo for ya inya kwenya ekasa o radio ni TV so. Mesrem bebre. Go tie san seminar am say, "Na dey na mo yes na na we." You know, Daily Democrats. John Mahama is the leader Ghana needs. Hero for so akasa, the publisher. Ashantis are buying the lies, and I'm not comfortable this morning, honestly. IGP to party goons, don't cross our paths. They also be man who na election na abana yekoto. You serve as a conduit for misbehavior. IGP so abo koko. So di agro be pian baby do kwa ko gina no. Wa ho say yes. Kesipa from anima Daily Graphic go say 3 days to general election, zero tolerance for violence. Yempe basa IGP aboso sa be bosu mi enseni o. Nti e chese kokona no de hwima no. Nti se o trash na enya frɛ na ye be frɛ general secretary of NDC and NPP. E hye na watra. Obi na akom mfie du no. Obi na akom abato onsensem ye. On se party ni ntimi mo at this point. Wakom mfie du edu. Tu le mfie du obeba no. Bonso no one be sofo a. So you 50 years. Papa from Boko. Oko 60. Wahwe ne ma bebre. Na yire ne mane na dofre na busuafo. Ade anka onyame kora betim de na ye within the 10-year lifespan. Na niam bi anko no ma betimi aye. Okosha ho. Misira wa afia manko afi sha se no se emie nyusu. Onye scapegoat. Mie nyusu. So hu ye. Mie nyusu. The Krakra Republic, the Overcrat, I will say election task force on high alert. Hey, and no money abri. Hey, yeah, they bad news. They pay you that baby. Baby, a private security. No one, no one concession. For no move, no huna. No, this is a quiet. I bet you can say, you're careful. Men you watching. IGP Egusu Kasa, Mr. Yeah, Bokoko. It is a BBN. No, I'm a BBN. Yeah, you won't know. Young fancy. Na ya kona good mun some never bana health tips na ba. Fe ya ho sepe wo ho nkomo bi bebe mi interviews no. Na fe o man hina kwabna sante dem pense mu no atwa so. So kayo mo. Ene lawyer Sami Jemfi. Oh yo yes. NDC Communications Officer. Ono enene otna adwamu na yene no adi nkomo pense mu. Ti question bi a o man ebebusa no so ya no. Ti mafide no kwaso na adu TV. Say as we ya higher election headquarters Kokomuti power. Abanu go chini say you. And no kwabna chere say you food no. Yeah, come say. Oh you obu ni say. Ogu bubu ni say bubu ni say and wa bari nyina agensem.